掌声有请歌手五金才让。呀，熊话课，我这本大南巴，罗萨站起的嘞，推荐他，推荐去，下面那个让你个姐姐设备，利用，跟着并且成了些不得，参马龙不进，参没，撒瓦朗州用为，扎西，莫老师推荐去。
ka ti chi tu ji chi panda na ma ge tang sang kan ja da na wa nin tha ba ni tu ji chi sha ma se ga sa tha wa la tu ji chi sha ka ti chi sham ni yang chi tu pa na ba ni lam tha nga ra ni chi la yu sa pa ma lam si pa te cha ma lam ba ji cha ma sa lam ba wi ja si ma lam shi tu ji chi ka ti chi
Yarlong sangwi langlong gerba lubdang. Kawa karpin damariri trahiwi mondala jerni. Retsudang longwajeni cherang lab shekir. Chona naming kawa wei chul, shemela chungren jangwi, me dogang li chambu shin, jachiwi urgamamanga sem kongna, samr jeyol. 我把奔腾的雅鲁藏布江化作一串串音符，我把漫天的雪花变作一个个祝福，让穿过群山的清风告诉你，我的心时时刻刻与你在一起，你永远是我心中最美的那一朵雪莲。咁做难吧？对那兄弟阿拉嘛成立做个类型，谁不能个每多更大修了年是肌肉。 下面请欣赏由歌手陈列错为我们带来的歌曲《心中的雪莲》。Olur machin kang ari kanana kang karu kar jam checheri aya kang chakha khawayam kha chintri sang kang lan kur no kotari oh ya 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 sang kang lan kur no kotari Hare voyir choka khansna olar kayig jangar sonche mariya rayla shola komshi chitari jivla ma peno kotari oh ya 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 jivla ma peno kotari Malardi tarabagin chana margami lo asam chegarari aya jona tarami ayam tanandrila khjizavari ola derchano kotari oh ya 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 ola derchano kotari Telephone jong ye yin zi jong na ra tan me gam kan che mari ya shi kar no ya am pere ka che ji ri rogoran sra no ko tare oh ya 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 rogoran sra no ko tare rogoran sra no ko tare oh ya 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 roran sra no kotari quá chân chế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
当做人看的耶，哦耶，日比手咱能拿快起了让人呀，我比大家做人快起了让人呀，真的那做的咋比别人更人耶，啊呀。呀，别变了呀，别变了呀，稀稀住那没高了呀，拉把人看那起了有诺呀，呀，你呀个心机干的可真的起了呀，我真的见那个人呀。见了人，真的见那别人耶，你呀个心就干了个真的见了人，真的见那别人耶。第二件여러 그 롱나 파이지 연당 여ring 덕든 tersik다 지르와네 파이라 저기 동완일 파이점 지르드는 끌림 초당 파이지 조는 끌리심 반다남바 대랑아초 반치는 금청지위 총인이 산단 좀디 파이라 도름本文都藏族乡是时世班禅大师的故乡，也是高原江南的缩影。这里有800多年历史的文都大寺，有青海最高佛塔万佛塔，有全国爱国主义教育基地，时世班禅故里美丽的太子山和承载着厚重历史的省级文物保护单位文都古城。浓厚的历史，美丽的山水，勤劳的人民。让我们以时世班禅大师为傲，以故乡文都为傲。咁做难吧？别人个班亲的咁成就啊，就各种呢，龙库家界等，个娘个领地呢，罗什进国位及正先个是，及正三个进地等等，我讲了嘛，亲族经朋友个，对那兄弟了嘛，亲族这个当啊，但这是。下面让我们掌声有请歌手青错吉为我们带来《故乡文都》，掌声有请。下
你大人那个，你当真那些你娘人的呀，你这真那让你真那是那个，参加木匠送了的。跟着南吧，更进卡位中间嘎得着呢，年这就话等的修根来有为，我了这等这样装肯，连肯数兄弟今年呢就腾前行，拍等更里门进，莫等数切的旁边，咱起毛有比，更进把这马就是为蒙的和你跟啦，啥球多球的送有比，大我中间的个得完了。切尔高斯托比老啊，这个真心。别人更真把这嘛就空给，拍一起为两西，而且起为大木啊那比，年龄多么坚比，长米勒送他木大的，而高斯些肉。卓玛家是活跃在藏语歌坛及作词、作曲、演唱三位一体的著名音乐人，曾创作过国内外藏人最受欢迎的歌曲《故乡》《雪山人》以及《祈愿》等具有独特风格的音乐作品，也是当今藏语歌坛最具影响力的歌手之一。当然，他也被我们藏区的广大歌迷推崇为“钢尖巴卓玛家”。那今天他为我们带来了歌曲《故乡大树》，让我们以热烈的掌声欢迎他的到来。长米高斯些肉。本的南巴罗塞扎西的了，这样你让卡上个提出的，你托么让个什么出来就比混上高动去比那样的，那这个俺说开的东西就贵，本来用来拍完因，但呢，那些人都真呢，俺让个什么呢，先都比改些吃的人子呢，俺说空人不去个，真的大为。大概中错过你们的，空人不去个，送个德斯里，俺做什么可能那么样没接巴当，什么烂人家的，俺做的人很怎么想就个，没给当多年所谓就是三个，但呢，等俺让给，那这个俺做分担用啦，历史喜欢人，关键起，但呢，对这个呢，混上个东西为了人的，俺做分担用啦，拍了人，关键起，他们这个当他们问题是。借着朝色，准备可你拉到路
着，写着那是龙云长的日到唐拉子，呀给个词个红灯。抗战长儿时，大米杆做过朝见，我也老本钱，我不懂这文件，不懂这人情。年兰家呢，那个岁末聚散，错了着呢，你去死完就散。接着走啊，天边码头，路当不边长，接着走到这给马身上到娘家店。娘家的妹子能快，看为是年上，是的你妹子来我，来是你家，我过冬这人间。人情，年兰家呢，两个岁末聚散，擦拉着那，母亲虽然多少，我过。人情，年兰家呢，两个岁末聚散，擦拉着那，没计算完就散，擦拉着那，没计算完。就散。过阵子，在那地方呢，杨先，俺那个你东，这个龙这个三期拍了喜欢的，杨先俺说本来用了拍了，因过阵子。